Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Halor ka jingong jong ka wei kanongnya sat an jong ka jela badai na kadau jong ka sorkar jela baka ketin kasi jongi kam yo bandrung haka itchedul kumta udipti chief minister jong ka jela ubak preston tensong ula kentat ya ka jingong jong ka ne ka riu kentai ka badai kanongnya sat an jong ka jela menhakini kisingi ki baladep ka ne ka riu kentai kalaya thu baka ketin kasi jongi ka don haka lis ka bakat pra naki live pra teliki ketin kiban sa penrung no haka itchedul henrei na kadau jong ka jingbomi kerteng ka ketin garu haka lis jong ka itchedul kumta ka sorkar jela haka jinyalam jong ukon rasang ma bat ki MP jong ka jela kila khanglat ka ketin khasi bakan rung no haka itchedul bat kila bu penban na ka jingtho balai mi dang ka ketin khasi ban rung haka itchedul henrei ka ketin garu pat kami te mentaparlok aleng ini sengap ya ka jingkren jung bak preston tensong kumno ukren ya ki paj ba hapen ursla hakine ki kendiat si ngai apo ki social media don iwei ikong iba ong ba ana ba ka NPP ukon rat sama ka parti NPP ana dei maka ka ba blok ya kata kaktin khasi bakan rung ha kata ka kernit ka bapra dan ngapit bahaya tay jeng po ngasngap ha po TV ngapit ya kadur itu inong kren ngasamar ke rumun samar ke namar habang ngapit ikren kumbatip tip ma imtip ya ka ka ba imtip ikren kumbatip tengah tak ketiga hana ba blok ukur sama namar bakata kalis jong kagaru language kamrung ngawang hai kijingkren basta taru katu ngan siya to ya pi kipat ba no pulsla kalas ka baka sorkar India ka ay yakiktin ban penrung hakata ka etsidel hakata ka kernit ka bapra kalas dayo arhajar lai arhajar saw lai nang tam dosu Kidon sa kumbasaw po telitam kijaktin. Kiba ka sorkar India haduk mentakim paklaban rai. Bat kaway na kita kadegaktin kasi jongi. Dengan niya to ya pi da kajingmi jong katu kajing pensnew ito ikong. Kiba bonba ki komen kiong niko kong kumpim don suko berkay. Ani pleng ukurna 12 new siya o prestun 12 new siya. Bat badangit ite. Kitim hanani ko prestun kaslen balay pimlenyo. Ila isi batpek ya pi. Kadang purusla ka baklek be jet yung tau slen ubaderi. Mundur mabigong kita kay kabalong sirkay. Kopat ba penuslah ba ijo nga ngimday ban siya penbi ngati kenabha baday ba pila siya penbi nga try nga ade ban rem hakanik election arhajar arpulay penban pinang pendon burom ya nga ay baka punuslah konselsi kanang erge o kanang edaw bat kajingwan nengkong ikong amprin hang ni ngin penbena ya ka kubor bak ikong amprin inday mai benlong ka MP jong ka parti